Ka-Office Trekam u District Transport Officer DTO Eastern West Khasi Hills District Mairang harangkat kejengnya trelang bat ketenat bulet ketenat kekuat kekia bat na ketenat Public Works PWD mentah kesengi kala penlong ya ke program National Road Safety Month Week Arhajar Arpusan hati Rot Singh Memorial Hall pendeng Yong Mairang. Kajing temu jong kani ka program kalong ban pensngo thu ya kinong nyak kali bat kinong let nong wan syapang ki kendon ki bayadei bat kajing shngan hasurang. Hakani ka program lapan kan mauru ya kinong nyak kali ya ki kamram bat jingkit kri jongki bat labat haru ya ki bakin boot perking ya ki kendon bat ban kiar na ka bapen don kam ya ki mobile phone ki jingdi ki bapen buat ha banyak kali bat ban boot perking bat kongu ya ki kendon penyat kali bat kiwe ki kendon ban light na ki jingja bas musi hakalet kawan. Safety de hendak tosoj pila ayo ki jingkai ka rangba napo san napo piludi abatai spi epi sipang signal nangta sara kong ibala batai pi sipang ka fast aid kumno pinera abajia ka accident kemiat kensot dengan batai spi sipang ki an kirul jong ka traffic hakabedi bagi MVR ke MVR ke bakren chang tekirul ki an ke balai kepang ngam tak driver pi ha jing im mamal si ke jing im ke ba khap te tang ke jing im driver batu driver ke jing im driver kolong ba laban kren kat kom ki rules hak IPC, hak MVR, ke BNS, ke pemerintah. Dan pemerintah bandara jika bila kita musa untuk keluar. Dengan cuma tang yang ki basic first aid. Nama hak first aid ki pun jadi ki dari bandara. Henry hak di keluar dengan cuma tang kan mengrim jangka first aid. Ketua status report jangka Road Safety jangka World Health Organization WHO haduk khat lai mut kipriyo kakashi kenta hapok hari India joni kidu ialah bajang kacing nama kacing jiang ki accident kakari India kacungi kelawan banungkong daftar kiri baru jangka percai kacing pun kipriyo ki baklan nakadau jangka kacing accident kali Patun kibriyo kalau tu no kacing hati accident kali nama kacing bom yo kicing sunar bakloi ha kum ketukor dengan pensyai pi sepan kacing bun jam kapas kemud jalan dan ai jing sunar di balai ni pelong ya ketika road safety no apa sokar ke India nakawai Islam kaju syam ya kejingkan hakabaya dai ba kini kita on di road usaha kiba penon kami surau la kalau di upat ba la kalau di driver di banyak kali lala dai ki banyak cycle kata nang ni Islam kejingkan kelum yang dibayar hak kejingtia accident kanang kiu Dahil sa kasao, sokalan ba kapunat, MORTH, the Ministry of Road Transport and Highway. Kabuk iya kini, ka road safety. Nang bagang mga kacingita, ya iba punang kamot surok. Kamtam ya pi kinerbar, ibayat surok man kasni. Sementara namiyat pun sa tiway patikang na mga kapunta sa mga daibang trend baik, ya kapaday ba kini road sign, nanay ko ang sign po. Matarai haba POE haba kiat surat. Hamtam hakidi ki jaka ba